Kajing kurdu kam hari India kada ado 5.5%. Kani kada bagi kentup lang ikini beri was teri part time job ro komi kita ju iru basukhat siu sispa aspa ada kiladat kaditi ladat eksturu sa henbin ba kila ayo kam. Henry da fi bank no ikini basu teri part time job re kini bayo teri permanent le am nang duna susu. Di kani kada ka unemployment rate situation ha India. Di mentah sini nya keren nya ti company a susu sepang kini ki jingja ki ban penlong ya ka senang kata ya ka ria ka jela bahkan collapse kan PE mentah mo ha kala ajayu sadel hi kala तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे ajayu katu kala bon ma ki bayaki ki kena samla kala bitar lun di kelas sedang puisa nomor 2 siapa ka conflict and war kan lada kani kiri ki janla ide kila ajur plat kani ka conflict ka war nakadaw kani ka unemployment rate mentavi sedalhi kalaban collapse ke sistem rumah kisah kena samla kila ya klik ba adu katuru on top of that naka one siki we kitma extra mo kiban nasabare kitur kini kiban prai kali kan jat ya ka jala di kabalai pat kadega inflation rate kadega jingki dor kini himar himata kalau ke jinyo pat ke jingki dor jingki mar himata kami habra. Take us through. We have news coming in with respect to the state of the economy, and we're getting to hear that the retail inflation has gone up to 4.38% in the month of May. This is as per government data, and it's been reported that it's now at 4.38% in June compared to 3.93% in the month of May, mainly due to higher prices of food items. This is as per the data that was released by the government earlier today. The food India ya ka jingki doram ki kenbet tang ya kabang lada ki dor kabang ki pet henry da ki dor ki by light by school ki by hostel ki by test hostel ki by kali ki by transportation kini borok kim khenra ni inflation rate mentah India kade 4.38% something tambah lada include lang kita borok deh kan poi bi hadu 10% ero kan ka jingki dor ka jingyo aduna tambah ka jingki dor ba karang kiu kini bandan japalat kini am mun ke society ko collapse ya kan dia ke video last sponsor da ke Eternal Enterprise ke baya deal bat ki judi ki bang ki bi pair ti ki leru ya home delivery ti ki aru ya special consultation da video am ki Instagram da fi kwa ban order ki judi ki bi bang filawan let ha ke Eternal Enterprise kan ya Instagram page ma ke yang keren yang sipang video karam ru lara ka government ka sim rampalan lara kam la siu unjat hi pat ba hi wa siu ni kita kiram jugi ka tax kan kiu ki marba marbi kin kiu te kade gani ka ban penjaya ki degree ki jela bakin kelas ka pasan mat kade ka trust lara mdon su ka jinya sania la berada dan mo ka along no ka India kade ka low trust society banya trekam eru ki bon ma ki beri ki bikiting banya trekam lang mo di takada kasama ngalong no komisan lenti senkin rufi ban pensiarap kumari di beri pa fimituru finumnur ra kalau lu trust society gen mentah pa fin order tiar online eru fin bon ki ba pansi udi be kim jutre ar ban full prepaid payment tane nomor ba kitin yo sa thok ya sa scam nomor katu ga dina kada ba lu trust society te takada ba ekonomi eru kam nya than ra kenta la ki beri parangi ki beri ni mesanya than katu ga dina ka system ni. Oke, kabahan rin pa kadi ka fertility rate kadi ka jingkakon ke India kan bor kasi di 2.1% Henry mentah kelas dang hier kibril kim kwa shu pan yokon kalau mentah kadi tang 1.9% tila along no kumolong sa Japan ro lada kibril kim tre shu pan yokon ka collapse kan ki ekonomi don shu ri kena sam laban wan mantre hagari ka jalai takara hab khat di kibril ban sabare ka hangni am kadenang ka migration ro akos lang yung migration lang berkajingwan kibrio na sabar dia lara mdan su kibrio hari la jong de phin hab khat di kibrio na sabar te la da wan da khat pa di kibrio na sabar pat ke ek banja la alam na da wan plat kharbang na desh ni India ke ek banja wan ka konflik ka war ka jigi ki ka jigi ko kam ko jam kini ki yam la ki ja kini re dam dan ju kum ki jimpang ki di ji yam la raja kini re that means kasnang ka thau deh kasnang panihar kalaban kolapso deh oke dang dan su
dia dengi apa pada kita kini three theorism kiba penjaya kini kan nila ban judge ye kini am lingba kini three theorism kadang kini kau yang bawa ka consumer capitalism kalau no ba mensua deh mentale lada ka ekonomi lada kum mengaruh pada nong sengkam sengjama sebuah lada nga play di dukan nga play di restoran ya nga tahu di factory ya katumur ka desha mafi create sisa kenya kata ka spa ka sisa fi aikam ajami ki briowe fi dan sha ka product ka sisa kani kani first stage of capitalism ni mun akani ka por ka ekonomi ka kiwe ki bon ki brio ki bakwa ban invest haki factories haki products haki service di Henry lada kibrio mar kila that am marle ya kani re bunda yo nang thanam kinle na sakai lada kila da yo nang nang ni re kinle chino sakani ka financial capitalism ni kani ba kala alam no kum tu ba kinle na sak stock market ke nilai invest na ka stock market ne ni kwa easy money no ni kwa su ban seng sa di kam ki jam ban thau di factory na nemo ban produce de ki basisa Henry ni sukwa ban ya khalai no kana alam no invest sang tu double kepisan mar kam suk per invest stock market da fin yo nong kham kyun yo nong hai da fi invest ki bitcoin ki te la long no to ko penjai tu ki ni brio penjai tu ki brio ba kin tray kam tray jame ta kara kali hani number 2 in financial capitalism ni kane chit khat kan ye la da ki brio boro ki kwa ban le invest be tang ha market dei te kam ha real economy pat mundon rakin kita ki mar ki mata ki basisa mon hantur ka sistem ka collapse kan namar ki langsung dependent tang aka fake money beken ka balai pate kami ka baca mentare kali elite production kan kini ki theories mo kila ba fin kila ban research hero kini elite production padang kalong na kum kani ka ko bu ong ni scientist mo economist utang Peter Turchin la along na kum lada ka society le ka bon plat kini ki bakwa ban upper class mo baro ki kwa ban leader dia along no komenta kan benta ka kam mo ki kam doktor ki duna tambah ki ba yo kon pat ka to exams ki bon ba ti lada ka jaka ka red plat ti obviously ke ek banja ki nong ya kon ki bon banja pot duna ti ka to ka cost ka ni ka zero sum game jara mutam way la ne armut e ke na 6% banja ti ka sa kani elite production kalau nak lada kila bon plat kini ki upper class kum ki ni ki high level semua ki konjung kiru ki kwa ban nomor yo ki kwa ban yo sisu ban simti kini ki pusing ki bahaya tu middle class udang guru tu siaru ya kwa ban kio ban yo kini ki pusing ki bahaya ti Henry ka cakapat ku duna karet ti hamtu kami cakap konflik kami cakap war ki kami kini civil war ya kuma jam tah India ro mostly kala banderu kani ka elite production ro bla bon bla ki middle class ki upper class ki ko ban long doctors ko ban long ki ban yo pushing bahe reta India ko ban yo and plus ki to ki college ki university ro ki bon ki baskam marbon ki politicians ro ban involved ki college ki to ki ban Punjab ya ka society ba collapse ki elite production, financial capitalism, tirang dan sudah sekali theory nganum share hamne, tigini di makan rise and fall ya ke society kan, but ke society deh, ke sedang first stage deh, kani ke rise, baru up, kani rise, kepeningkongan, ada kibrio kita mau open mo, kita mau kena, kita mau young mo, hamne deh, kibrio kita mau open makan, banyak terekam lang, kita bon energy. Kang mindset jong kiru kang parlong close kang mindset jong ni kilang long make open by kilang ready ban experiment kilang ready ban persam de ki batamai ban permit ki ideas ki batamai ban innovate mo sa nak tin pare permit ki ideas ki batamai hame iya kani tarang de young society ke ladadan menu ba criticize yang society ru ki accept ki disagree ru ki biang ben utu ba kado ya ka jisharo sa penjenjar ke truth they can kaya. Okay. Kani rise jo ka society. Lata ki priyo kina molong iku memo ki debate, ki disagree, ki long ready with ban test ka ki new ideas, kena samla ru ki long ki bon ki kena samla menyetrayam ke society ru ka grow. Hang ni paran ka decline paran kalau nak ki squat ban maintain ki namanya. Tang ban maintain ki.
Lalam no komentar India kekuatan maintain lagi ya kan status quo. Lalam no komentar penbiak kini kiberio ban accept ya kan sistem jengki. Penbiak ki tamu kini accept su maintain na dia ni. Lalam no komentar kan ada hangni semua ngani alam restoran mo hangni ngasim lang ya kan jemput jam baro ia discuss saya ini nyali ba restoran. Riang ni pun ngapen biak ba oh dalek yang tar restoran kalau mentang-mentang Henry ngamsim ya kan jemput jengki we. Kani deception ngile bribery ru amne penbang pisai kani amne kapor kani decline kan ka fall kan la ngila use part kani ka force kan ngila asdan man use part ngila asdan man le boss ngila alle man peni be dah kapor ngila asdan man use be daki army daki police hangi kapor mo kala terikam ka violence be kan violence be te kani ka poran kala de ka fall jo ka society lada fiham ni kapor finikran bakra ya ke iru am video sagri ro filaban sak peniap filaban sak kenjil filaban sak thok sak fake sak fraud sak blackmail kini ba ceja ka society lada ki ja ini that means ka fall lada ka rise ki prevention long ni lada ka decline ki beri kelas dang jaitu ro ni lazy mo ndre na ka fall pat ang ni kelas dalam itu mendisagree kelas dalam use kita kabor kini kini ke rise decline and fall of society kan dia mau fikir di India ke rise ke decline ke fall dengan dah di film mencek ru kini ki points mau fertility rate trust debt inflation limba kini ki signs film tip ba ke society ke hapnya ke fall nya ke kieu nya ke decline nya thì ông mà phi share mà phi comment phi semua kumno halau kan ya feedback ya kayak dia thì takat tu hi minta kasih kublish bon thì là phi so bangom gini video phi lawan subscribe kublish